Ini lagi granasnya. Nang ya. Dia kalau saya tahu dia begini. Kita dia nang ni kapan bawa dia. Tuh, peti. Hey. Kita mau keren nama tasmi. Ini kita sekarang mirna kan? Ya. Lepas. Kamu coba. Jadi pakai pakai ini. KRD RL Entertainment belah pelong da KRW Production kala pelong ka audition menta ka kandre terek risau ajar apuwe aka bauting shop ki film khasi ubade nong bisha de kitu ki bone shementa kani ka audition uba Arman disiar bad uba ringkenau disiar pada ka jingdon rekat uba Golden Star Suchang ubal ak bonteli ki film khasi pala dan ru kapuran kata ikong bandri maulong Thì nên con sâu ban ai đây pang nam ta zoom boleh track ta tinggal pilih tu LD kertas yang sangat diri sia ada itu director scriptwriter dialog nong thọ jengruai belong ru producer jeng ni ka film dia kan ni ka film kabel ai kertas yang rai dan armut producer we di one sup group na jeng ka RW production thì hakan ni ka singi ka minta ngile ke audition na ka benta ngin chit sangi ke ki Kumbong hakatin kasih setang kita ki sembut kongsan namar ki maintain shop bat ki puran ki bakmat lam khmat do yang ada berdua lupa kum beri samulong Arman desiar pada perasaan nanti ba Golden Star Siang di hakan ko audition ko pabenta kilaidon bon ki balaiwan simenta kum na mairang na sora thaimosanra na shilong sne mulai kilaidon bangi ke bangi lai ki di audition ki sporting role kadai bangi ko abanjet na ki benta ki kini ki artis ki barang thamai ki ba khmat ngila don lupa hangne ki gum jongba Arman disiar bari samolong badi ba Golden Star Susyam ki ba khama dangi ko ban khot ikni ko audition daga bangi ko nomor ba ki don ki khna ki barang thamai ki miolat ban le ki ki film le music video dangi khot khna ikni ko ban island ikni ki barang thamai khna balong ikin tiulang di re kumbelong menta sukmen patek kila ya don ki ba thamai ki balewan hakani ka film raibi kedi bangi best Sepang true story, nibes sepang true story. Kepada sepang wei perlok sangahi tang buat apa ni penpau kerteng gila deh. Te bangan batai than ini ke story ro kampat sui habhi namar kampat sedang menshoot. Te kejing sedang jungi kan dia menshoot kedai au benai dog mbah. Instant show ai kejing ruai. Ni kejing ruai jungi ke film kedan lightly. Kawai kedai love song dan romantic song. Kabar country te kelak belong kem kata ka jing ruai lam khmat mo. Tibat koi pada kedai satsong. Ti kini ka satsong love song arwai da ram susya. Beri nongrai belak hampau pa jong ka cela ka sungi. Ti hak ni ka short film ni ka film raibi. Kedai koi hin akan ta jong ka film ka belak panai nuksa. Anda ka manta ka imlang ka salang lada filai pe bhai kini ka full film kan sudan ka kanuksa ka babha na kamta ka imlang salang hawai ni tip ka film ka don ni ka basni ubat ka don ka babha namar banong tang sidon bai ka babha ru paslang du kot kama on itanal tehen rei in pai ka e jing sneng ka ba khadu e ka ba ai ngi kata hi git simba kalong ka ai ka jing sneng na kamta kilong din ki mandin bakin bot ha kata ka lentu kanutli ki film pilas nam video ki film ki banga direct ki dei kapag sedang meniu te koi di kansai te nang tu ka short film pada ngale jong ka sedia kadi ka competition jong ka Meghalaya Arts Control Society kabangi job ya ka first prize jong ka professional category kabai dei bat kane te kani ka audition ngile audition nak banta bang inwar kini ki artis te ki mungkin ki supporting role comedy negative role dan side kunta side part ki bang dan kam kedunga film di main role dengan ngaladi manga nang ta actress di Bari Maulang di nang ta bat ini ba Golden Star Susyang di ngidan kam stanggi ki bakham hapo iki main role kita negative supporting but entar kinong wan sim mentah ki bedai na ini ki wan sim mentah ki wan sim mentah film ki labon ma ki dei na po mairang nong clown nang ta po
like kerhong nang tanah sora ki dan namulai itu kita lawan le audition ki pi cũng là ki biang ne lo cũng được bela ada pan yu te kat ki kat ki bangi la de ban le audition te ha jing pet jungi kalong kum nei kidan ki ba biang kidan ki bom biang te kat kum ka jinggawa jung ka script la ne story te kadang kadang ham duna kanika kanti ki ba mentah kat kanika na paisi ki ba mentah ka shibeje tam te yo le se shibet kin sawan gonro sawan kin nawan biang shadin tingin sai pet ya kata jingsha kada dun tak nang te hakada do mata te niladan pra khandai ngot te ki ba ladep te ki ba la simpom te ki ladan khat ngot ye dulu mana lah sedang ini audition sedang ini audition ngile tam taksi te mantaksi ru long ngila bu par ndu khabe bijing isna otak kisni baik ni tang shisngi be ngile kana audition te ngada ide ladang impat yo ki supporting la ne ki artist badan kamane ka film tingin sa pen in sa le biang ne ngin la ban kun no ngin sa shuat ki bre ba idan kam ngin ya kana film mangin shoot bnai ba wan long November mado bade ban snai nek timbu producer kana ka film de URW production in bahasa Shpo soring kam nang ta but rikinis this year ni buat bawan sim audition ki dan ki hybrid ki kena arit yang ki ni pedang ki kena arit namar balik kena kat kum ka story te kadan kam mi ki kena arit ki de ki men ki para kum tu ki balong kena arit tinggi dan kam mi gitu te bawan mata singi pat ngimpat yo ki kena kajing duna jung hebret try kala balong hak ta korkom mario ese ba kim tip ha mar beli ki film khasi ngai ba ki bun ba ki duna ha kinagi khan aret ki artist ba khna te try long ki dong ba ka film khasi kam da thau than ni tu ka itu ki khna ndai ka film am jing shisha ka story jung ka film ka thau ba ya kinagi khnaret di khanaret hadu ki bala he belasan hadu teman tiga ke story ba kham banong ban itna chushuli te ka wandur leng ba kita gi khna kan ti ka jingduna te ngam nang batai hayo la se kim te dati bhai kane audition ko bum tangsi ni yo la se kim melai katar ko la banam ti ka jingr pat jonga golong ba na kaliang jong ki pat ba andang ila penmi la ne film andang ila penmi hagi cinema la ne hagi no ki benta ki ba kite ki jingrai te kerpat ban is kham pinya I museum support lang da ba share like subscribe channel 2D2L entertainment ba ka RW production